navuga icyambere nuko intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tsoyitsinda tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu ko tuzahagarika kwirwanaho tugatera tumeze nk'amadubu ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu ba Tuzarusinda TV, abandi mwaramutse bitewe n'amahoro ku migabane itandukanye. Twongeye kubasuhuza tubarekera amakuru yacu uyu munsi, twizere ko mumeze neza mwese mudama kuri kiganiro zatugende tubaza umunsi ku wundi. Muzukwe muraba agaciro kenshi, dukomeje kubashimira byimazeyo mwese mukomeje kudushigikira, mukomeje kugaragaza uruhare mu kudushigikira, mukora subscribe ndetse na share na comment. Nawe utarabikora muzukuri we n'amanya bazaga ngo bikore kuri subscribe kugira ngo tuzoduhora tujanira ku murongo umwe tukadusigana. Rero uyu munsi twagarutse ni amasaha yacu y'ijoro kugira ngo tubageze amakuru ko akarere kameze, tuba twiriwe kugira dushakisha amakuru duhabwa n'imbone zacu zituye muri ya bice byo musozi miremire y'umurenge, aho abanyamurenge bakaduheza amakuru ko akarere kiwe tuba dukeneye ngo tuyahurize hamwe aya masaha. Mumenye ko akarere karaye, ko akarere kiriwe umutekano ko yifashe ku baturage batuye mu misozi miremire b'abanyamurenge bagiye bagaragaraho ubwitange bukomeye bwo kwigwanaho, aho umwanzi yari hagurutse kugira ngo aturimbure. Kandi buriya kuba umwanzi ataturimba cyangwa se atagera kuca ashaka si ukubera ko atazi aho dutuye, si ukubera ko atazi aho turi. Ikiganiro cyejo nakoze navuze yuko abacu bari muri operation bahagaze neza ku mirongo y'urugamba Imwenga, n'uyu munsi bagwanye turaza kuyageraho. Umugabo mwarandika muri commentaire ngo yego ko turarangira FARDC, ko turarangira FARDC se niko dufite amakuru cyane kurusha bahanganye bari ku rugamba. Mu by'ukuri twigwaneho M23 MRDP bari mu rugamba, kandi umwanzi bagwana nawe abazalendo murabizi ko bafatikanye na leta ya Kinshasa ndetse n'abarundi na FDLR nibo bamara bakirwa batuma muri code bavuga yuko abanyarwanda mugani wabo bahagaze neza bari gukora operation, kandi yuko ntaco bitanga aho hose bakeneye kugera bashobora kuhagera. N'uyu munsi araho bavuze bageze bakaza kugwana ndetse hakaza gupfa abamayimayi bagera muri 5, abandi bagakomereka benshi. Uyu munsi habaye intambara ibahuza impande zombi, yumvikanye imbunde ziremera n'amabomba twaje tubigarukeho. Ariko iyo tuba tubabwiye amakuru si tuba twaturanga, ahubwo nimba tuvuze ngo bacu binjiye amashamba ko bakora operation tuba twatubaranza, ahubwo ndetse bagwana nabo bafite amatelefone nibo bavuga ku mbuga nkoranyambaga bagatanga amakuru aho umwanzi ari, kubera ko twe turi umwanzi wabo nawe n'umwanzi wacu. Bakavuga ati umwanzi ari ahangaha ari kuri irirango ndetse yakeye n'ahangaha, kubera ko ntabwo bihisha, ntabwo baciye hari abakena ngo bazobihisha. Ni abantu bafite imbaraga bagiye bazi icyo bagiye gukora, bazi akazi bagiye gukora. Ikizabitanga bose ikizabitanga cyose bazagihutaza, ariko umuntu utabitanga ntaco bazamutwara. Umwanzi w'amahoro ushaka kubitanga, ushaka kwitanga, bashaka kuzana amahoro wese bazamuhutaza. Rero ntabwo bihisha, si ibintu bizihishe, bagenda manwa, ntabwo bagenda ijoro. Iyo tuvuga amakuru ntabwo twatubaranga, ahubwo tuvuga amakuru y'ingene operation zazikogwa, ariko ntabwo twatwaranga kabisa. Rero tudatinze ingingo z'amakuru ingenzi katuyahere mu misozi miremire y'umurenge nk'ibisanzwe, kuko akarere kiriwe Minembwe no mu nkengero zaho. Uyu munsi mu by'ukuri kuwa gatanu ku itariki 22 na amahoro Minembwe no mu nkengero zaho. Mu by'ukuri amaduba akomeje guhagarara neza ku mirongo y'urugamba acungira abaturage umutekano, akomeza kwegera abaturage abakoresha ibintu byiza, amasuku, gukora amasuku, imihanda n'ibindi, ndetse n'umutekano aho ugacungwa nk'ibisanzwe kandi bikomeye. Uyu munsi mugahwera naho nahakikije Minembwe centre, ni imisozi ikikije Minembwe, sino mugahwera imbere za Gahwera ahantu bita za Rugabano, niho abajenesi bari baje kunyaga inka kuko bamaze kubimenyera babigize impango.
mbere barazaga abajenesi 2-3 ugasanga bajanye ikibuga c'inka, ariko ubu mu by'ukuri amadubu ntari mu kuborohera habe na gato, kuko abahagaze neza ku mirongo y'urugamba baje kunyaga inka nk'ibisanzwe, ariko mu by'ukuri baje guhura n'umuriro ntaco bigeze bageraho, ahubwo baje kuhatakariza ubuzima, barabakubita cane babambutsa uruzi rwa Ganja baragenda, ntaco baba bakigezeho kubera ko amadubu aba afunze inzira zose, yashisemo gukomeza umutekano ndetse no gukomeza ubwirinzi bw'abaturage. Ubundi umusirikare inshingano ziwe ni ukurinda umuturage n'ivyiwe, ivyo nivyo twirwana yemeje, kurinda abaturage n'ivyabo kugira ngo ubuzima burushirizeho kumera neza. Naho mu Mikenke naho ni amahoro, barashima Imana hose, hari amadubu naho hakomeje gucunga umutekano nta kibazo, ndetse n'ino sheni yose hose zagwitse nkuku no kuri zero niho hakunze kuba hari umwanzi, ariko naho baba bakadiriyana isaha n'isaha ashobora kumenera, arakubitwa kama kawaida, arakubitwa asubizwe iyo yaje aturuka. Hanyuma muco hagati niho havugwa umujenerali witwa umukoloneli witwa Ekembe, ni umukoloneli wakoreye cyane za Mikenke atarafatwa n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo FC M23 twigwana MRDP. Uyu yakoreraga za Mikenke yitwa Ekembe. Igihe twe twabaga mu Kamombo yabaga ari mu Mikenke, yari umushenesi mu by'ukuri, ni umubembe, agira ubugome butagira abandi bagabo ku isi, yagiye agaragaza ubugome, yica abantu, afunga abantu, atoteza abantu, amavideo mwagiye mubona mu Mikenke ahambira abantu ntaco baziza, abaziza yuko ari abatutsi, abaziza yuko ari abanyamurenge, abaziza uko basa. Uwo mukoloneli rero kuri ubu ngubu akaba yambutse muco hagati n'ubundi za Kamombo n'ahandi habarizwa leta ya Kinshasa. Mu by'ukuri akaba yahageze ngo na batayo yiwe kugira ngo akomeze bwa bugome bwiwe, kubera ko yari za Mikenke amadubu aza kumukubita mukurayo, ndetse ico gihe twigwana yafashe Mikenke ntiyarahari ngire ngo ni nkaho yari yaraje no mushasha bari bamutunye kugira ngo aje kugwanya na M23 burya yari yegereje gufata umujyi wa Bukavu. Rero uyu munsi bakaba bamugaruriye za Minembwe kubera ko bazi ko ari umugabo w'ubugome urangwaho cyane ubugome. Ubundi leta ya Kinshasa umuntu wese w'umugome ugirira n'abo banyamurenge nabi niwe bakunda gutuma cyane hariya, bakaba bamutunye muco hagati kugira ngo agende akomeza akore ubugome bwe, ariko ntaco azageraho. Amadubu ni maso, uwo ari we wese yitwa Ekembe cyangwa se n'undi usa nawe ufite ubugome nk'ubwiwe mu mutima, mu by'ukuri bamugwanyiriza kure. Indondo haki leta ya Kinshasa umutekano iho ntawo, mu by'ukuri hari umutekano muke, abarundi bakomeje gutoteza abaturage babaziza ubusa. Hanyuma indondo ya Rurambo naho abo tuvuganye nabo n'ukuri hameze neza, nta kibazo, umutekano ni wose, amadubu akomeje gucunga umutekano neza. None twinjira Itombwe, uyu munsi naho habaye imirwano ikomeye guhera mu gitondo burira, mu by'ukuri ni imirwano ikomeje, dukomeza tubakurikirana amakuru uko bizabigenda. Abacu bakomeje gukora akazi neza, rero ko baravuga ku mbuga nkoranyambaga, bazavuga ati aho binjire ntaho bazahurukira, ni ahantu mu ishamba, ati ntibazabona ibyo kujya mugani wa imigambi y'umwanzi izimugaragara no mu mvugo, ati ahantu bari ni mu ishamba barakubwe, ati ntibahazi, ati twatenye ibiraro byose ntaho bazaca, ati bari bagamije kugera ahantu bita ngo Rubumba, nimba ari Rubumba na ahantu hitwa gutyo, nagace kitwa gutyo, atari kubera ko twatenye ibiraro ntaho bazaca. Mu by'ukuri uyu munsi amadubu akaba yamenye, amadubu ntazagirira ngo ni ibiraro, ntazagirira ngo ni iki, agashaka inzira akamena. Uyu munsi niho bagwaniye aho ahantu hitwa ngo Rubumba, ndetse baza kuhakura umwanzi, baramukubita cyane, baza kuhafata. Ni umusozi mwiza ufite strategie cyane urugamba. Amadubu akomeje gukora operation, karashakisha uburyo akwita za FDL ziri muri ya misozi, azikuhashe, ubugome bwabo abugwanyirize kure, hanyuma bakomeza gukora operation neza. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza. Operation bakora Itombwe, abapfira bakomeje kujuguma, bakomeje gutaka, ariko bazumva umuriro kabisa, umuriro bazawutegera kabisa. Naho ubundi ahantu hose hagati y'abanyamurenge, imisozi yose y'umurenge nta mahoro kuri ubu ngubu, nta kibazo. Aho ngaho niho hiriwe imirwano ikomeye ihuza impande zombi, ntituramenya amatokeo neza uko bizaje kurangira, ariko gusa amakuru dufite nuko uyu musozi wari ufite strategie nyiza. Abapfira bari bafunze bavuga ngo batinye ibiraro yuko twigwana itaza kuhagera, yaje kuhagera irahafata, ihakura umwanzi. Turakomeza tubakurikirane, dukomeza tubageza amakuru ngene ibintu byifashe, ko intambara zazigenda hari Itombwe, gusa nuko hari hafite strategie nyiza gufata na Uvira, ndetse nibahafata abapfuriro bazahita baga, nta handi bazoba bagisigaranye, niho mu mashamba hagoye. Bakeneye ngo birunukane umwanzi, bamugwanyirize kure, bamwinukane, bamuhereye imizi, bamurasire bamuhereye imizi, kugira ngo abure umwe bw'inyambaburiro, ubugome bwiwe
babuhashirize kure. Ni Pacifique Kamunege kwisaza mwari kumwe mukomeze munanirwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi murakoze.